trećem našem sazniji Hojspecu kojeg vi dobro poznajete. Dragi gosti, prijatelji, sugrađani naše Gornje Orahovice, dozvolite mi da vam kažem da dugo nije bilo ljepšeg povoda za okupljanje u našem mjestu nego što je ovaj događaj. Danas nas je okupila knjiga Gornja Orahovica nekada i sada i naš sugrađanin gospodin Vehid Osmanović koji materijalno i financijski i na svaki drugi način stoji iza ovog projekta. Sada bi pozvala autore da ovdje sjednu. I urednika, direktora, ako ne je sprit, to me razgovite. Na početku ove priče pozivam književnika Bajruzina Hajru Planjaksa, direktora izdavačke kuće Planjaks, da vam se obrati. U ime izdavača kuće sa par riječi. Hvala vam, ja sam Bajruzin Hajro Planjac, dolazim iz Tešnja, najljepše čaršije na Balkanu i donosim vam najsrdačnije pozdrave. Posle Tešnja, Gornja Orahovica je najljepša čaršija. Izdavač sam već 25 godina i danas zaista imam čast da predstavim ovdje knjigu Orahovica, odnosno Gornja Orahovica nekad i sad, knjigu koje mnogo veće čaršije nemaju. Knjigu kakve nemaju mnoge općine, knjigu kakve nema općina iz koje ja dolazim. Načelnik gospodin Nusret Hajelić. Zato ga pozivam da vam se obrati. Dame i gospodo, poštovani Orahovčani, uvaženi profesori, dozvolite mi da vas sve skupa poselam i pozdravim, te da ja izrazim svoje zadovoljstvo što prisustujem ovoj promociji, ovom značajnom kulturnom, usudio se reći istorijskom događaju za Gornju Orahovicu, koja danas dobiva jedan pisani biljeg ogromne dimenzije. Veličina i značaj ovakvih poduhvata ne možete mjeriti iz sadašnjosti. Njih možemo sagledati iz pozicije budućnosti. Čuli smo stručne ocjene ove knjige, čuli smo kraća i skromna obrazloženja dvojice autora, dr. Omera Hamzića i profesora Dina Šakovića, ali oni iz skromnosti nisu rekli da u narednom periodu niko ništa neće moći reći, niti ozbiljno napisati o Gornjoj Orahovci, a da ne zaviri ovu knjigu. U tome jeste vrijednost ove knjige. Drago mi je kao načelnik općine Gračanca što se mogu pohvaliti da je ova knjiga treća po redu istorijska monografija naselja na našoj općini, poslije Lukavice i Doborovaca, o tome je bilo govora, i što je ovo stvaralački i istraživački napor ekipe okupljeni oko gračanskog glasnika i mog saradnika dr. Hamzića. Ponosan sam što sam u prilici da podržavam ove projekte kojima se rijetko koja općina, grad ili naselje u BiH može pohvaliti. Upućujem čestitke autorima, čestitke mještanima Gornje Orahovice, koji danas, kao što rekao, dobio jedan neprocijenjiv poklon. Hoću da ja uputim sve čestitke Vehidu Osmanoviću, koji je inicijator, ali i čovjek koji u potpunosti finansirao ovaj projekat. Upotrebit ću riječi mnogih naučnih i kulturnih radnika koje je Vehid pomagao do sad, koji kažu da je nama još vakifa kao što je Vehid. Moj prijatelj i saradnik, nadam se i budući, mi je mogao darivati bolji i vredniji i trajniji vakif svom rodnom selu od ove knjige. Vi ćete, nadam se, to prepoznati. Još jednom čestitke Vehidu, autorima, izdavaču firmi Planjaks i svima koji su pomogli da ova lijepa knjiga ugleda svjetlo dana. Hvala vam svima. Sad bi da pozovem glavnog od glavnijih, da nam se obrati naš dragi Vehid Osmanović.
Poštovani sugrađani, cijenjeni gosti, zaista mi čini veliko zadovoljstvo da vas vidim u ovoliko velikom broju. Kada sam prije 3 godine sa autorima razgovarao o ovom projektu, ni sam nisam bio svjestan koliko je to težak posao za njih. I stalno sam bio nestrpljiv, pa čak i kritikovo iz razloga što ta knjiga već jednom ne izlazi. Evo, bilo je malo odgađano, otprilike jedno pola godine, ona kasnije, a da je kasnila još pola godine ne bi to bilo previše obzirom na obim posla koji su oni uradili. Ono što sam sa njima dogovorio je duplo bolje. Znači, zahvaljujem se njima što su napravili jednu knjigu duplo bolju od mojih očekivanja. Zaista su ju zahvalili još jedan, zaslužili još jedan aplauz od vas. Obzirom da je knjiga vakuf moj Gornjoj Orahovici i susjednim nekim selima, evo nakon mog obrazlaganja dole momci čekaju, svako domaćinstvo u Gornjoj Orahovici će dobiti na poklon tu knjigu, normalno i svi gosti koji su ovdje prisutni. Znači, kad završim ja svoj govor, možete se obratiti momcima i da vam uruče po jednu ovu monografiju. Vidjet ćete da je zaista odlična. Hvala vam.